Alimonokina kluda ijiri ukanisa na dalu gitigita ngesi da dauna ilipka chorakina anyuni de bera unuslude moeta choa na de pedorota rikesa rautluda epedoreta iwe ijiri lode jameda toma mama de jasi kristayo no kej nunges de keuni bishop mara lode rai lode polokinite director lode kamanara keden uda limonokin oto mokanisa loka PAG ido elimunin oto mapa kinada jari ngesi eotai tolomon arachaka ijiri lude dolte namba ke chakwote unike da kaisona lukany luda dauna ituturo pone sho luda amesikin nepeke da jono na ijule baibuli kwa da ipuda tori kristayon. And in all your struggles, Kotoma auta rakokere. Pursue to get wisdom, to get understanding. There were times in PAG where we thought education was not important. Yep. We said, why do we waste our time in class when the souls are perishing? Asota temana rebe anyunye chanchana paki ayauta tukoto aisisia outa situmato kalokinga. So kind of we despised education. Apotuoni Aitapalaunit Asioman. And we heard Judean say Jesus never went to school. Do apurwa basebe Yesu manelo sosomero. That was a misguided thinking. Aichene na etapa retire. Jesus wouldn't have been called a rabbi if he was not educated. Araima Yesu esiomi mount enya retanyesi So Echokon Andrew Ronaldo moda loda Apollo kinitai tuturo nada ilapye unina ngisde balebe akirota nada itutur lude ra limonokina kaluka ijiri ngisde ra kanuda anyune bera unos lude pedorete ainakin Amerike kina kirota naka loka suwan oraida na ibecho kino kwada inera re baibuli. Jasi bobo ache tia kuneta no tuturo kech ruana unini de una aitora kere to mokosalo erasa wangon akosilo skinde ke sa nyunu bonebe mamwe kanisa ibuna woliori otoma aishana kinar ni tapari. 2024 Feb we shall be graduating another class of the IBS pastors here. Engarano kuluda imoratozi Honorable Christine Apollo nepekere Honorable Silas Agon MP Kumi municipality ngisde poto ituro to osote dai lipi luda dauto alomo na anyuni da ebelo sete alomar to mokanisa na kecho sote dai woya kiroto na imor kikina so ata kine odeka poroto Esinyikokin engarano ko kierelu kanisa na kelesian musigini kere ebe tenioto mabeit e kota limonokin alimonokin ora ne Eyuuni imoyo iluka itunga opedo situnga domo na ijara na ikaru kere konyemera limonokin nejai akudokina otao nejai kokote otao nara ibusa kinete kwangin be limonokino alailo limonokideta alailo imor kikina ngareno Otoma soma disikere na soma yo kwa pana mwachoa moijen kodi soma yo ni soma yo jeni yo ni soma yo ara ye sisana kino la kirot koro yo jena kirot na limonokiri yo koja taita mina jai toliore tonga mina jai sibu kiri moyelu ya luepo mina jai kyake kalia mina jana rejiri lo mebeit kai totoli kina kwapo so kai siashari ikanisa na ibirono ikanisa so ai sisi akroka la suban ai sisi bible kai jen ai juluri kokoron epone le beit riborene pol iro ichie otoma jana kina kulude poni tolomon ngisde potu da siala mekisai tuturo na ara kwana parashani dumunje vejikanisha e palute sakrono aishisha iwanye yo kristoda ara ile shisha na kileke shisha na kana karaida lemejasi aibuche na retache bibuche na risoto malimono kina kirne deke konye veritas etacha uso do achamuntu ngobe alimono kini kwasi rane ibete julakin eraisi siana ne joko siana kiso kirono ipo epole biro jaite mnokin apakine beri jaya ngar itemnokin je samon so eraye ni boreni esikapikiso do eraye ni boreni aina ksa gogonke de na aina ksa yala mikinare eraye lui borichelu mamuso je sisia Eriongtelo ko Veritas International Institute ngeside buda itutuo alimonokina kalu oraida to magangat na delo munto toma ukanisa loka PAG Uganda Kanuka TV East Martinopolo ko Kumi municipality Kumi district.